is performance oleh Usairi Remix. Denai di Pondok Tirih Uda Dirumah Gadang, mengkutai hati Denai nama. Denai di Pondok Tirih
Di rumah gadang This is performance. Oleh Kata
Ladies and gentlemen, please welcome. I comment to Sairi Minang. Amelia, Amelia, you make me go loco. It's your eyes. Amelia, Amelia, I'm feeling so loco. It's your smile. Amelia, Amelia, you make me go loco. It's your eyes. Amelia, Amelia, I'm feeling so loco. It's your smile. Ladies and gentlemen, please welcome. I comment to Sairi Minang. Amelia, Amelia, you make me go loco. It's your eyes. Amelia, Amelia, I'm feeling so loco. It's your smile. Amelia, Amelia, you make me go loco. It's your eyes. Amelia, Amelia, I'm feeling so loco. It's your smile.
Gentlemen, please welcome performance by Gimana? Lanjut.
This is performance Oleh Kusairi Imnes. Ladies and gentlemen, please welcome I Oleh Kusairi Imnes. This is performance Oleh Kusairi Imnes.
Mengapa itu bana tak dapat minta anti, sedangkan adik kamu This is Denai sedang performance. tahu. Hati Denai cerita bisa ditahan dari alas alasan tahun tentang janji kadang jika bukan hidup pada bacaan doiku, Denai pun indah niyo membuang-buang tunggu. Walau indah beralih, kita mendoa saja, asal diharapkan di hati lah den bau, duduk berpikir, lah den tungkui, den tulantangkan, rasa kabedo, kok balai, sadang cogi ko pandangaran. Mengaco itu benar tak dapat minta anci, sedangkan adik kamu Denai sedang karuni. Hati Denai kemindah bisa ditahan dari alas alapan tahun ringkang janji kadang jika bukan hidup pada bacaan doiku, Denai pun indah niyo membuang-buang tunggu. Walau indah beralih, kita mendoa saja, asal diharapkan di hati Tuhan. Ladies and gentlemen, please welcome. I calling Pusairi lah den bau, duduk berpikir, lah den tungkui, den tulantangkan, rasa kabedo, kok balai, sadang cogi ko pandangaran. Mengaco itu benar tak dapat minta anci, sedangkan adik kamu Denai sedang karuni. Hati Denai kemindah bisa ditahan dari alas alapan tahun ringkang janji kadang jika bukan hidup pada bacaan doiku, Denai pun indah niyo membuang-buang tunggu. Walau indah beralih, kita mendoa saja, asal diharapkan di hati Tuhan.
This is performance Kolil Kusairi Remix. Ladies and gentlemen, please welcome I Kolil Kusairi Remix. Ladies and gentlemen, please welcome I Kolil Kusairi Remix.
This is performance Oleh Kusairi Remix. Ladies and gentlemen, please welcome I Colin Kusairi Remix. This is performance Oleh Kusairi Remix. Ladies and gentlemen, please welcome I Colin Kusairi Remix. Di ujung senja hari, Denai menyesali diri. This is performance Oleh Kusairi Remix.
gentlemen, please welcome I Komen Kusairi. Ladies and gentlemen,